L-iskop fundamentali tal-missjonijiet diplomatiċi li ħafna drabi nirreferu għalihom bħala ambaxxati huwa li pajjiż jew organizzazzjoni jkollhom rappreżentanza f'pajjiż jew organizzazzjoni oħrajn. Dan isir biex iħarsu l-interessi tagħhom filwaqt li jippromuovu l-interessi komuni fuq oqsma bħall-politika, l-ekonomija, il-kummerċ u s-sigurtà. Malta u r-Renju Uniti l-hom missjonijiet diplomatiċi għand xulxin sa minn meta Malta ħadet l-Indipendenza u konsegwentement hi wkoll saret stat sovran. Dawn il-missjonijiet diplomatiċi li f'pajjiżi tal-Commonwealth minflok ambaxxata jew b'xi isem ieħor jissejħu Kummissjoni Għolja iwettqu xogħol li jidher iżda ħafna aktar li ma jidhirx. Wara l-mewt tar-reġina t-Tieni, il-Kummissjoni Għolja tar-Renju Unit f'Malta u dik ta' Malta fir-Renju Unit kellhom jagħmlu xogħol marbut ma' dal-avveniment storiku ta' niket u mal-organizzazzjoni tal-funeral tagħha. Dwar dan, One News tkellem ma' żewġ kummissarji Għolja. Il-Kummissarju Għoli ta' Malta r-Renju Unit Manlija spjega l-ħidma tat-tim diplomatiku Malti f'Londra brabta ma' dawn l-aħħar żviluppi. Ir-rwol tal-Kummissjoni Għoli għandi tim huwa ferm effiċjenti, kulħadd fir-rwoli separati tiegħu, però nkunu qegħdin insegwu dak li qed jiġri, protokoll li informaw anke lill-Gvern Malti dak kollu li jkun qiegħed jiġri u nkunu qegħdin insegwu b'mod attiv u nipparteċipaw b'mod attiv fl-avvenimenti li Min-naħa tagħha l-Kummissarju Għoli tar-Renju Unit tal-Malta Katie Ward tkellmet dwar dan l-irwol tat-tim tagħha f'dawn iċ-ċirkustanzi straordinarji. So in cases like this where our head of state, a former head of state has very, very sadly departed, our role is to organise a condolence book, to man it, to pass messages between the states where we're hosted and our host state, to explain information about funeral arrangements, to represent at any events that the host country is organising in commemoration, and to be the monarchy's representative here in the country where we're posted. Il-funeral tar-reġina t-Tieni se jsir nhar it-2 ta' Settembru. Min-naħa tiegħu il-President ta' Malta qal li malli ssir stedina biex il-kapijiet ta' stati jattendu għall-funeral u jekk ikun hemm l-arranġamenti, jara kif jagħmel u jkun preżenti.